talo fatu ile mai mo mai sa mo ile nei fo I tu la le aso fatu lo watu le nganga fa lo alo I pa ia maulunga maluaisi o tatu tunu yo no tulanga fa lupe pa ia lava lea wainga ma la tu tama mo la tu wainga I songa tu mo mapule I tu au ma la tu wainga le tai mo le va afronti pa ia fa ta o ia sa moa a wale ma malu fale nganu I tapa au mainga tainane fale upolu o tofinga ia foi le tua le nei aso o tatou fesira fai le tai o malama ma le tai o matangofie o wale tapo inga maule au fai ngaluenga tofi le tua so se fata fai taulanga te itaio e kalesia kirisiana uma so se fata fai taulanga I sa mo atoa ia o le itu vai o le tala le lei po le inga sa le vi o le sa auto tatalo fano no manu o wale tapo inga mau mo le manuia si o tatu kotano fatalo fatu I le nganga fano alo fatalo fatu foi le paia ma le mamaru maurunga fa le malo mai lava I maunga tele se I paia maunga iti I lau fionga I le au mamaru le malo ma lau masiofo paia o sui o le fono o sui o Sofia ai mai se falitua e fio lau fionga le fonga fetalai ma le palemene o Samoa ia tainane foi e fionga I sui palemia ministal kapeneta ia tainane le fono fatonu e fio foi o ia le whaamsinonga wale fionga le whaamsinu sili pere steno whaamsinonga li mata mai tai o le whaamsinonga Samoa a talo whaat foi le paia maulunga o whaululunga uma o mtanga luenga le malom whala poptonga ia o I tūtino tafa tolu o whainga malo whatau ngai whatalo whatu le ngang whaloalo Samoa malau tapo ina mai le nei aso ia vi ia le tua o lea ua toe maua le nei lau ta ua tātou te whiofo ia I fo I ma tātou whewai ai. I lau toe taunu mai whanua le mawai ai o nai vai aso I o whaatawheta whea inu ese. Ia talu sa ili ngā tonga whiti. Ai momoli atu le nganga whawhtai tele o no lau tau tatalo ma lau tau tapua inga. E oino au to esea ia tunu mamau. Ai sa langona pea le o atu le mawhanwhana. E ala il tatalo ma le tapo iatu ia o whea ngai ma maftia ngoltino. Io lea ia tala masine ia le so o la sau tau sisira mai lo to sau fa iatu. Ina no fo le tunu paula valeo la upu faftai tele le tapo. Faftai le tatalo to fa fo sia le malosi. O to foi mai I fanua. Ia e tau ave le ngā luenga na whiriwhiri ia o mortato malo. Le fai titia foi le whaftai atu le tapo inga mau. A inga paolo mangafa wo mai masani. Ia me se foi le paia o le mamalu maulunga o Samoa o lo lala mapapa au ia tunu mamao. Whaftai tele le tapo mai, talo mai ia o leo o utoe taunu mai whanua. Mori foi le nganga whaftai tele I le Malo New Zealand ia malelato foi tulanga sa ia le tausinga o lo tangata I whalemai e mai se foi tulanga whawao malo sa ia le tulanga o le sairinga ngase ngase mori foi le nganga whawhtai tele pa ia malo malo sa mo atoa o e nau tova atu ia ma tato militino whatasi ia o whatawhtawhea mo le waru leiva vai aso I New Zealand e leo stemi la ititi o stemi omi a sa langona pele ngango le mawhanwhana e male ngango le whanga etia ia ono le amana ia e me se foi tūlanga le tatalo ia male tapo inga maualo malosi ana le sau no mai lava li fo mai u whaatanga nosa ia au te le sau fo e peisa li lifa uma mea uma le lato mai tau male vava ai tūlanga wha soifo maloloina ia ua ia le tūlanga ua taunu to e foi mai whanua e whaawau whea umtiuti mga luenga. Ia o le tapo inga mau, malauto mai mo mai, sa moa le nei tūlau le aso vi ia le tua. Haftai lo na lofa malo na anglelei, ua mawhai o na tātou lau lua fisir whai. I whanua, I le langi mama ma le soifua lau lelei. O le atoi le ngang whaftai tele me umalawa, nei tai au ma le tātou fisir whainga, pa ia maulunga o le tātou visa whasala lau, televisi whaasara la uma le tātou watunu au te teletonu. Ia wa atua tangi le tātou maftanga nei aso.
E pei lava o tātou upu tomua, a ololo mai whai ngā whiwhiringa sa moa ina ua outou wala wina au. O te o mai tātou te wheiloi. O so o tanga wāmala lata, ale whai ngā malo, maloutou pa ia maloutou ma malo, so o tanga wāmala lata tā ua tele. O na iele teli tonunga o aso whapenei tātou te nonofo mala mai. Ini mata upu o langalanga, mani mata upu fo i alia i mai ai, tūlanga o le malama. I le ngata le whaafonga anga le tātou atunu. Ia me se fo imta upu e whailo atu, e le tātou malo, i ona tūlanga au te tele ma tūlanga i tala whenga ia, ini mata upu o lo tūlai mai nei taimi. Ia, sa o mai tau mai lava i atunu ma mau, ma mai tau fo i au tō whengai ma whionga i sui pārmia, ia wha malole on sa. Te lo lava e fo inisi taimi e le ato tangi ele au nanga ma mea uma, ia o tae o whapenei. Tae o manino neim, tae o tuto o leu o tue fo i mai, ia wha awau tātou ngā luenga. Mo le tuaile ngā ngā whaaftai tele o lau tau o nanga, pa ia malmamalu maulunga o lau televise whaasara lau, ia ma televise ma lau tūstala uma le tātou atunu o te teletono. O le tūlanga siri lea ma le tāua o le tātou por kalamene nei aso. Au whaapito au ngafa lava sa au tautalanga le mai mo mai e Samoa, i nei tūla o le aso, ia vi ia le atua. Wa fo i se mea sa tau mawhai ai le nā walu vai aso le tātou whainga malo. Ia leo o toi fo i mai, ia upasia paketi. Wha solo fo ngā luenga, ma ua o yo o onga ua tātou walu lava leo tā wheloa o alta ua veina o le tātou atunu. Ia na manatu lea o leo tātou o mai teimi umma, tau pulei tātou taranoanga whapenei o le itu tāua, ia o le malamalama o Samoa ini mea o lo o tau whina ngalo iai, i mesir tātou ngā luenga. Ai ai lava si mata upu o te mana o e whamanino ai le i whaasolo le tātou ngā luenga le nei aso. Pa ia malmamalu le tātou autu stala, o le tātou vata puia ma le tātou vana nofo. O le mea pito e sili le nā o na tau alunga e lo tangata. A voi tō te fia, po le alava le taimi tau te whina ngalo e tau te wheloai, e whaavanga lava lo taimi tau te wheloai ai, ai mai se fo i taimi a o te leo sau whaile na fō le tunu. O le taimi la le nei lo tau a veina na fō le tunu, e tā ua tele le tātou fsota inga bāwala nata nei. Mai le tātou urua i wheloa inga na tātou wheloa i le urua i aso, o le tātou wheloa inga whale tūsi tala fo, i sa o whatatia i lava la fu o le tātou vana nofo ma le vata puia. E tatala lo ua vanoa i so se mataupu. Mai tau te whaasoa fo i le vanoa i so se mataupu. Paulava leo la ua ungani atu. Ia tala whengai matutusa le lei lo whaalolo atu ma lo tau whaalolo mai. Tō ia sa o whaamamafa tele le tātou maftanga. Ma e langona le nganga whaaftai o na o le tō tele o tau e le awhia matangi se whaamatalanga. O lo o tau sisi, o lo o tau sisi pia i tūlanga ia sa o whaatua tua ai le hala fu o le tātou vana nofo. I will have a time for anyone and everyone. O la upu nana watu. O a mata upu tātou te whaasoa e whain whaamanino. Ai si mta upu te mana e whaamanino whaamamalama na whai atua i leo la o whai unga la whai. Ai rei a mata ina le tātou por kalamene nei. E a mata tātou por kalame ina o toa urwhale mai nei le tātou uruai por kalame a o tau veinga le tunu. Sa o tapu ina le newspaper observer e toi a wai sa whaataltel noanga lava. O nei mafuanga. Mafuanga ono le tele o tustu singa. Ma tele o whamatalanga sa iei le teimi ai o tele i sau whaile na whone. O ni ta whamatalanga ma tustu singa e le moni ma se. Ma o i sa au tapu ina ai le toe tu ina mai o se la tau sui tato whaataltel noanga whapenei. O no te mana tu ele mawhai o no tau e veina pēr le mea lea o le sootanga o le whaaloalo atu peita e le o fua se tapu. O le tele o taimi lea na whaatulai mem ta upu nei. E ese whaamatalanga na watu, ese whaamatalanga e tusi. O nisi taimi e le i whai an interview au wha upu lava u whai. Ma le tele o le whaamatalanga e tupu ai le wheitanai ma le whewesi ai o le tunu. Ini whaamatalanga le sao ma le moni. Peitai o la uruai por kalame
I to tonu le no foa leo tsau fa ia tuai. Na mai ele tal sanga le fionga le whalulunga ia ana fili. Manisi fa whalulunga le tanga alwenga. Au te mali e ia tafal fina ngalo. Ono leo usau fa ina foa le palimini. Ai abela vanoa. Tulanga whaloalo. Sa au te talia il observer. I le aso leo le tatou rua i whatal te noanga. Le sa au tau si sila o tapal tulanga lea. Peita ai o le iwa le nei o vai aso talu na tula il whainga malo. Balu vai aso talu na uifafo. Na o mai tau wai na mai ai le tulanga e selo u whano no tele. Ia te au neilu taitai o le malo. Ona wale tasi, wale lua, wale tolu, wale wha o tele. Wa tele ni tu singa wali ia i mai lava le tulanga le nei. Ua mata na o wha le tua o ia. Tu singa o ia i le suil observer. Paftai lo fio mai o la le afia matangi se famtalanga ona e tele ia wai mai oe i se fatal tenlonga tasi mai oe lo fai masui le aso le nei peitai ua tele mata upu o ngonga ua tula i mai e atangia i lapa e pei ua fatalonga i vai le tatou vana no fo mal vanta puia ua utou le manatu fo i lava in tulanga e tatau ai ona fasa o sao tu singa I le meta oto I le angatonu le tala moni ma le tala se ma le tala milo. Ma ua o ta pena le tusi alo ia mese fo I le whamtalanga e tu inatu mo le sirifia le atunu. Ulau wha iunga o lea ua o taunu iai. Hei me te tele na o mai tau mai fafo ma o vai ma iai te tasi o mta upu o se whamtalanga se a fia I whaururunga o a o mtanga lenga. A pe u faini fontanga I le tūlanga e a fiai lo ua wai fafo ma mea uma whapena peita tūlai mai le fionga I ana whirin whaasao e le ai se fontanga whapea tasin whai ma nisi o le mau tala whaalumaluma o ata ma mea uma e sila ai le lalo langi atoa o le fea ngai au nei o le taitai le tunu uma maftianga o le tino ma mea. Ia au outou wanga I lava e whaid whaalumaluma ia ma le tūlanga le sirisira ma walalo le taitai o le tunu. Palu vai aso no New Zealand o te leva ai se tu stala e tasi New Zealand po le lalolangi. Nga tau te whain li upu whaalumaluma va bei se taitai o se malo. A tala noa la tau, tala noa la vailunga o whamtalanga, ma tala noa fo I isu, tala noa I mtau. A se tūlanga whapeo se whesilingia o se mea iei se tamali, anga po se whaalolongia I tūlanga tau aloa. Ia o le tūlanga pito I sili le nāno u whaanoa noa telei. Au te tā ofi sa moa malau mai o tātou, o le tunu ua tumu le ava ma le whaaloalo ma le vātapuia. Tau si e le vāna nofo. Tau si fo le vātapuia. Tau si le vā whaaloloa, ma tau si le vā e mau al whaalwhaninga o le tunu. Peita, o manatu ma o vai, ua le fua se tapu. Sa au ta talaina le vanoa mua. A le o mai tau atu, ua le ai lava. No sa wala malo manatu e atonu se I. Taulu aulu, ia to ainu le lei. E peita, se fulu minuti e talu no taunu ilo ufale fa taunu mai. Ia ato e so sofa atu fo I le taunu spepa lava. O atu ai te tono atu I tono lo whanua. Ua whairi whina unga mali I leo. Wa unei o le taitai o le malo. Ua awina atu sunga I malu o le malo. Pui alo usaunga le mui teimi oma. Ia sa tu ina atu ia iri malu o le malo. E whatara no le tūlanga alo I awane I te ena sesi. O mai nei le ofisa. O le whato asfuru minute e taru no taunu, o le tau whaile lotu, tau whaile loa imsi au whanau. Palu vai aso talu no o ese mele tunu. Peita, o vai atu whai whinaunga ma leo le tūlanga I mana na o lava, e o atu so sofa ulo mota, o lo ufale. E leo se public area, it's a private home. O inei e whai umai mata upu tau le malo, ma mata upu tala whea ngai tūlanga whapepe. A o vai atu, ua mata na whaaliu matapu e ata. O ina lana mafua I loa na langa atu ia. Lo wainga, e tau mwhai pui me len whawheo sofi tabale mawese. Ia o vai atu fōle tustu singa nafi, o tau whape mai. E tau tele I o atu I tono lo whanua.
tūlanga ia ma manatu ia wau manatu ai i le tūlanga lo ia e le te tau na tu e tupu fua pe tu e tu tala lo e tu e tu lai pea le pa ia mal mamalu o le tātou au tu stala wau manatu ai fai mta upu nei luma o luma mea nei tātou tala noa ia wai au ngafo i mo o tōri lumana o te ava tele i le fionga ia sano malifa martau whainga i nei fio tausanga o le tasi fai ua le lua lau tau talanga le tau pulu nei ono se tamari sa te lelo na sao tau e me tau tustu singo le tunu peita ua vai ua ese i lato o tau o vel newspaper o lato le loa le te leo le sao tau o le tūlanga o le whaafoifoina o tala o le tusi tala ua sa moa ma upwhai o manatu ai a mata tu i le so o te le to e talia le observer tonu o whaataltanonga umalava ma ua ta pena foi le pepa e aver ka peneta o le amatanga lea o le ave seino so tanga nei sa tato masani mai i langa e tau te le o loa le va o le tau mwhai atu o ngā luenga le malo o ngā luenga uma lea ngā i mai ai upu whai mo upu whalenga wa le ngata i le whai ngā malo a le uso solo i whaurulungo o mta ngā luenga le malo ma wo manatuai e whai lau whai unga e mata atu i le so o te le to e talia le newspaper o le observer i sau whaataltanonga tasi a ngā ia tu nei mo le lumanai sa ia fua se tapu e le ia se nuu e popea a wata tau na whaini tūlanga o aia inga whapenei a whai e le whaalolo mai ua ou le whaalolo tu foi o nei lena o au e awhia o au leo utau o beina le tunu mai o manatu e whaasisila lo i ai ai le amataina le tatou porkalame le sol nei whamalulu atu ia te oio le wae o mai e whai o e masui o le observer le so ia ua le tu e talia le tonu spepa i tonu le tatou sau whainga le nei whapena fo i tapenango lau pepa la vatu le kapena te whapena fo i ona tapu lo toto e fsiringi o se minsta tasi wa wale tasi wale lua upu matala whapenei e tele ai le malama le mautonu o le tunu talu tau tustu singa. E o mai le so, tau tele i wha lalo lalo e malo, e ala le se te le ana whai, i le ai o se fono. Fono e anga whili ma pesta ma sui pandemia, le ai se mea. O ia tau matuai, e maua lunga tele lo tau manatu i ati o tau lava. A tau tele sila le tau singa o le vana nofo ma le vata puia. E tau si ele file mu o le vā whelo loai, a watu langa umo le vā moe. Ma ua manatuai, tō whamalia le sui observer, e siri lau tūlai e le i wha ua wina le tūlanga le tātou whontanga le nia. So ma ua uta pena le whamatalanga loa ia tu watu i le tunu. Ina i whamana malama tili ei tūlanga umo le wai ui e lau wha ingo i le so. Ea o le whamatalanga le malangang whalalo. Dai o fioma fa mai do so ya fai ngani ya ele to yese se le fai o to ya e ka o viole aftai le mana tulanga le a tatu fa pena no fai aftai atu le tato autostala nei tu la le aso o tel tonu lava o le amatanga fou le nei o le tato fa moe pe lava no fatala u latu o le fato a o tu taunu mai fanua mai i lava le tel tonu e tato sava vari lava ma fa manino tato tua oito otto pe lava no faiatu tatala la vanoa po a uma me o tato tarano ia matala foi loto finangalo avatu so longona ta oto le ngatonu fa mo mo tato talanoanga va penei ya ai wo manatu fa manino le tulanga le ona ta wo uma mo tato uma le lava tonu le tato ngaluenga mal tato fa foina mo moa e momori lo nganga fa style tapo inga sa moa e ala le tapo inga mau fa so solonga to tonu le nei iva bayaso modi le nganga whaaftai tapo inga si o tātou atunu. Modi foi lo nganga whaaftai i le pa ia le whainga malo e leta ia i whale. Le fionga le sui palmia i atu e lupe, ma le fionga le sui palmia i amulipola, minister ka peneta, sui mamalu umo le palemene,
a fia I fo'i ma le teitai o le tuangai ia ma le la fo'i tu. Mori lo nganga whaaftai, whaapitoe le fionga le whongaftalai, sui whongaftalai, ma le taua wa meina, o le tala o le tupe o le tātou malo. E ulava I wa mawai atu wasa, ia e tu manu e le tu longolongo, I le nganga whanga e tia, I le nganga whaaftai I le tua, ua solo pea I le au tāwheloa ma wha solo ngā luenga. O te lei loa I tala wha solo pito le atunu, pesa iei se tala o le tupe, mua, talun tātou tūtua tasi. O se tala o le tupe pito I siri leina pu'uro na tala no ina. Lima aso, talun whaafoe. E le ngata I lea, o se tala o le tupe mua fo ile nei. O le sau wha I ele tai o le malo. Talu ona wha solo taulu manga upu whai o malo. O le nganga whaaftai, e le I tuua ia tamba le tapua inga sa moa. Mori fo le nganga whaaftai, wha o lulungo mtanga luenga, wha la tonga le malo, le tape nanga uma le tātou tara le tupe, mtanga luenga o tupe, ma ufai ngā luenga uma le malo, e nao le nganga lava o le whaaftai atu. Ai se a foi, pe lava o upu a mata ma le tātou soala upulenga foi, o le tātou ngā luenga e whau whatasi. Ma o le tātou waa e si whatasi, o le tātou waa foi e alo whatasi. Lea lau wa moni ei upu o le tātou teimine nei. Ai sea, ua tau lau o le wha moe, ua wha atino ngā luenga, ua wha solo, e wha ngā solonga o ngā luenga, ina ua pasi aloa I al tātou tala le tupe. Au nei ngā luenga umma, e le se ngā luenga na whauto o tasi sesi, o le ngā luenga sa o tātou puru lima mai ai. I le nei teimina tapena ai le wha iunga le atunu ur whainga pālota, sa ut whainga whiriwhiringa, wha tau tō le malo, wha solo le malo, tu tupu mele I tātou taupuleina, o ua ngai e sa iri lo malosi, ai whea ngai le malo ma le wha solonga. Ia, e pauale o lautala o le wha malo, tau tua malo, wha whetai le tau aveino whaiva matiute, nai a au tau le mori maupo lasa a au tau sisila. I le ai sesi e vale I lumo o sirifanga le tua, e le tu ua ia tama fo le whiriwhiringa le tunu. E anga waa tangata uma mo le tau aveina o le malo I le lumana. Aisea, e iai lava le tangata malana, iai fo le tangata malona to mai, iai fo le tangata malona tali tonunga, lana tau wha, malana wha utau tanga. Ia e tau ave isi o tātou batanu. E pe lava o tātou upu whaipea, e iai fo I malau tō mtawha I oi, o tō umo lau tō stala. O ala ni mata upu sa whea ngai ma o tau, I le taimi a autou whengai ma whionga I sui pāle mia ma le malo, ia sa umata mai lava. Pa wale mea o le leanga o le connectivity le service provider lea e whaima moko o kuaina I tau sa unonga I nisi taimi. A le atoanga ma le a ano atoa o le tātou tāpenanga, ia maua le avanoa. Wha malama I le atunu, umata upu o lo fia wha malama ina. Le au aunanga siri le nā ma le tā ua o le sa tau fetu na I pe I futia wa sola ma so walu o lea tātou taunu I le manuia ia malfile mure nei tai au manuia e na manatu lea le pa ia o le tātou au tūstala o le ata tala le tātou abei tau batu fole atu ngalunga whapea o lai titi au tau wavanoa i au tau onu sa se ilonga o te sau ia na tātou sa o loto fo lea po whela pa wal mei tātou tapula ai tono le tūlaa ia a sili ia ma taunoanga ia tātou tera noa o la se si mele Italia tua e whionga I sui pāre mia pe eisem tau pufou o se si o tau whaale tonu ia e tātou tera noa mwhasoa a mai lau tau whinangalo ma lau tau tau wha e anau tau mwhaifole e tali atu le tātou mawhtanga le neitu rao le aso alo whatai mo le avanoa ia ala fasili le o fiona I palmina o leo wa whaasalaua no te fono komiti o fono whapai o talai le no I sui sato wā le iwa iai le fina ngalo te tai o le tua mai pūringo mai ana o sui tau wā o le tau whātou tua I le tua sa boko tasi le ase e to fina te fono o fono whapai ala fasili le no pe fa pe ila fa pe fertu la mai te I fe pule le sa ave te fono fa vai ma fa no ia sa o
mai tau mai le taurumanga le fono. Ma sa o mai tau mai u leo na sa no ai e nisi fo o sa no le mota e winga te fono. O le poloketi le nei, e le ma i le whainga malo. O no le poloketi o le sa tātou whata i le wha tolu tau sanga te luai. Ma o le maua lea sa fola le tunu. I le whainga malo le utu le melwhatu tu i le tu sa mo utasi. E le i file mūr tātou sa valinga i ailu i tau. E foi whawhi tau li e me tau to te teu mwhale leia. Ma o lai ao nei o le loia siri nisi o mtaupu. O la foi ao le tanga luenga nisi o mtaupu. I le vai ma maola nei ma le lumanai. E le tau tātou whata mala. O tupe le tunu. E le tau o na tātou vai whatumtum lima iai. O le maula vai e sa vai. I le tolu whatau sanga taluai. Se i vana ngā lava tangata o le au wai le vai ngā whao whai. O na wha maoni le malilei o le tau o venga o le ploketi i tu malo. Ao nisi o la tau e le la lango le whai ngā malo. O ina le fotua i mele tele o whawhitau li le tau fofo le temini nei. Ma ele i alofia la tau talanga sa whai. A tu lai mai le vai ngā whao whai. O sui lava o le faste tau o vel ploketi. Aisea, matou te talitonu. Na o le lava na whawhaua ma sau whai whawhai lele le pepele. E alofa moni le ploketi. Le lava la na fola lava i le tūlanga o whainga roadshow me campaign. O le fast lava e tau a vea le ploketi. Ono le tūlanga o atu ngalunga la ia sa po e ai. O leisi tū i le tau mwhai me le laitu. Na whape mai, a mailo, e le to e whaia se miliona. E la tau te le whaau se miliona, e le ita ua voi se miliona e tasi e la tau folfolanga na whai le tunu. E se whaia la tau whainga whaavai na folfola au mai whai. E a lewa mai tau atu, ua nga i mailo la tau whina ngalo. E a nga i mai e vefo i la tau mtei te whono. O sui le pese elena pe pese el te mili. O le whainga campaign ma roadshow. Wawa ese le mele ua nga i mai. O le whai unga leo ua whai e le tātou whainga malo a o uto esea. O le ave pēr le avanoa e tārsanga o mai tangata pifea. Tārsanga sui o le whāts, tārsanga fōi ia sui le chapipi. O nā ave lo le komiti whapito ilo. Po le a le menta ati ai lea i tu malo, ma le tu malo, o e whaiwhata ati ai i le performance. A sui o le chapipi sai ai, ma sui fo le whās sai ai. A whai lava la sa wha maoni ma le lei, le sui o le fast. Whai le na. A whai fo i sa wha maoni ma le lei sui o le chapipi. Whai le na. A e lafo le au wala i le susu e nga po le ale tu e inga pea o tatou avanoi wha sa la lau. A ve ilo le lei po le ale me sa o iei. O na saua ila i o le tari, o ina e whiri mai ila tu e tauna teita ia le vanga vau whai. Ia o le nā usau no mai se upu whape na ua nā usui o le vanga whao whai al fast. A lela i whaia whiri ngā komiti o lela whiri o e whai interviews ma ta pena mea. O i tui e lio ai, langa e tupu wale bebesi ma le tātou lefe malamala mai. A ele i whaia al whaatino o ngā luenga. A le ano moni lava o le whina ngalo le whainga malo. Ia le lei le ploketi. Le la mai uma nail performance ai tu malo uma lima su tasi tolu tau sanga fa tau sanga lente. O ina, e fuala i me le o te tau tala tuai. Te le tu malo lana li poti me la foi fa le ton. A se vai la po a fa le ton. Ia po ai fo ina tau avea i tu malo i te musu e fai atu lango le fa tau sau. Al tu langa la vai el sau nonga. Ia, o leo fai leva no. Ana fa petu mai o fai atu le kapeneta o pai ma la fai mai le la o i le tu malo. Ona fetau ila le tala na. Au tau sisila o tau le nganga o le batu. Apalai tangata Apalai di fai pule. Apalai e sa sui tau va. Ona abatu rola i el komiti la tau te faia le fai unga. Tā le whengai. Ma le fai unga ina i ta oto le angatonu mai. Po ai lava i li fai ai. Fai pule umai e tu la i ma le teimi nei sa avea ma te fono.
o fono fa vai te mo sola o ina fu ir fa unha pesa le la to performance fai pure fo ia o mai nei e na fu lo la e po le performance ai fai pure le what awa ina ya tang yel tala PHRPP po le performance ale tai te fono HRPP le na tu yel blocketi vai o te territorio o me ami tonu na e fu ir fa unha capeneta fai ai sei fa solo ia tu lango interviews o le tu langa ye la fol fa tu ngal committee ia ona tatu tu etara no lole o ai lava filia ia ole na tau sile tasi alba ina le la la wa me fina ngalo tu le la tu te abede ni ngale la fati ile fam sino mo la sufi o lana le na ia tau la mani no afenga va vai al malo a fai fina ngalo ile na ba no tu la fono ma tu te le te ena na manatu paula leu fa tati fenga va vai al malo a leu tato soro fenga va vai o fenga va vai fa sala laua va no uma o ia fa unga mai il committee mal malo o tari na a fa peolo no finangalo le tulang ol fam sinonga tala ol fam sinong Partamula manola mo fiona te dole de vai aso Tona il fai sfaccia tanto non me la fai un ministro tutte tu langa le auditing o quello tanto tutte vola sa un po' ma io le sapevo ma sai per mare questa time questa mania le tu fai no so in tu si fa pena ale la to ya ni ga mai tu ma facili le tanto capo e tu langa o to le tanto forensic audit te ni o la lo pe wa ma tanga wa tu nisi o Pamatala na pwede pama ya po filter auto attendere tato forensic audit kama ngoni o taeao la urua ifono ila soluru la urua ifono murka peneta ata si altangata no bala uma ai le minista o setusi fionga ya paunga e sila le lipoti ma fa vai o le ufa vai ma i fai un susu engale na fai o le mau o le fionga le minista e te le sila asanga e taunto e tiro lipoti. Ona e tu langa o kika e no mai vai lipoti. O kika mai fafo. Peita, na mawal tala muli. O lo ua afia i ma tatou o kika i nei. Witi so lo tele tonunga. Tu pera ngā luenga e fai e o kika e mai fafo. Ina ia sanga tonu lava le tu langa o susu e nga i atoa me umolo mai. O le whamtalangal na ministano mai e tea. E o le solulu a tonu la o atuai fufunga o mamatilo tilo loa le kapeneta i le mafuanga na lai o na va ili poloketi umanei. O le mau o le malo tau o le malo le fatu atu lai mai. E le te tau na mato o mai pongi sa tau ave le tunu ufapea. O na foi na mafua i lua felu sutasi o mato muli mawina te tau na va iri manino le malo fau la tula mai a mato iai mal sa fa pito ini poloketi o lesa iai le tulanga fa pea e le leilo na fa foi ina ma le tau nunga ma le ata te muli mau e iai poloketi na fai e le tau nu se tau nunga le na mafua i o na fai le forensic audit lea ma le lua felu sutasi o le wa umal no fo ingo le fto ameli poti wa umi tele na fatat ameli poti ele o yo o ngal men fa yatu su a cheno lais mai lunga li poti o le upul na mai eta ena laino to ta pal minister to sila au mai a no mata upuna laina su el mata po le ama fuanga na laina fai le poloketi fa de tainga le wala le na fai nei si se furu family ona ai fa kilomita o e sila i tuai si po le altu langa le wala o le matua le tu lai se tu langa le se furu family ona fa kilomita se tu langa fa pe mata upulaia e le ma fai na alo el vai el malo awa vo te le afiang o ai o fela o real tupi o man fa tale wala o le leilo na fa tinonga le leilo na pufuanga sa le leilo na monitoring sa le leilo na supervision o ata fa pena lena manatu e tu lai mai fo itsu su enga lena mai forensic court peita wale o lea
O le mta upu le sa no i mul pola e le losa lau miliona o le tatou pasene o le tatou tala le tupe. Io e. E le mawhaina matou o mai loa wha solo le tatou ngā luenga. E au noma le pesiringia o le tupe n whataba le malo tausi. E ta tau na manino mea uma i le wha solongo ngā luenga mo le alu mo le lumanai. E le se tupe la ititi le 2.5 miliona. E le mawhai. E ta tau o na wā iri ma ave le pale mene. Le whao ngā ina o le pasene o le tupe le ana mai. E whai e le malo. Tau ave le malo ina ule pasi el talo le tupe. Ma o le pili potina e te tau fo ina ave teipo li rumo le pan mene. O le ale mene whao ngā ilu se lau 5 miliona le tono le fia masina. Balu masina. O mea malama na. O le ale mea te tau pe sene pe lua sene le afu le tunu. E te tau na malama le tunu. O le upu le wha pe mai mautupe. La whawhena le mai mautupe o me te tau na malama le tunu. 250 million. A mai le ripoti. Sila, vai. A le lei, pie le li. Ai ua malama le tau o venga o le whainga malo o le teimiri nei. E a ngai mo le rumana. E leo se siala i tu. A manino ale mata o le vai. Ia ua solonga le leita un whainga al whainga malo isi tātou tera. Leu pasi tātou tera le tupele na pasi nei. Me alo ia na soa le pule. Tera noa. Ama va ai le wha solonga o ngā luenga uma ina ia malama ma manino le tunu. Te whiwasile tu whamamole tu langalea walawa saliputi o last week. O nosful lawyer suspected cases o le misena. E se maila i le whatinonga tu i o le whanau. O ani se whatinonga malo whaita o la tumitanga luenga wa le maa o whapea o le isi mafua anga pisi me whama i lea wale tue o maila wa samu o borders. O tu lagai whimaranga i. O la se sila whamamole o whioa. Yo le sa fesili mo ila wala lua ia vai asa talo ai talo na mai talo wal to Samoa. O i se fa mo ngal malo ina ia a mai ni alo na tu o wa te o visi vai ngale sa ta o fo mo fa mo tu no lo sho. E ma wase le ni alo mo ta fa na ni o le tu no e fa ma fu i ta no tu no mo ba. O i se fa mo na o mai Samoa it celebrates for left to no ia e se mai parade se fa mo le no fio. O fe le ofisa fa sera lau te malanga. NUS o ia le lake. O le tatou soifua maloloina e te lea ngā luenga o le taun whail te minei i le titi. O mana avela avea i le whionga le li minsta e te tāpena le leili tatou awareness o le tatou tui. Mai se le tatou misela i lewa o mai Australia. O vili mai ai New Zealand i le whionga ia vao tapena. Te wha tūlanga, polal tūlanga lei tātou vaccination mo tātou tui o misela. Ma lai wha solo nei lato pol kalame. Tūlanga le wha lelei o mtanga luenga, ta o matunel mato fono nei. Wha urulunga o mtanga luenga, ma le minsta o tupe, ma le sui pārmia. E wha tātia la foi mei tupu. Sioki a tātou waila au. Leanga le tātou masini whai o kisene, ma lepe tātou siri scan. Whaatali me fufuru mai sa vai ia tōtonga i whaitong fitinga fo mai. Ia o le tūlanga o le whaale tonu o le tātou whalmai lei ta e le lai titi. Ma e te le mea le ta pena le teimile nei. Ma o lo whaasolo tara noanga. Tau nuu mai vai aso le nisi o tangata ntāru sanga whapitoa mai tiro le whalmai po a uma masini rai ai. E le tātou masini vai mata, e le se masini vai tina. Le se masine vai to tonga tu lo lava tina o fatu ma me uma le wa matan tatu to yanga ia la o mai tu tuila tatu o kesene le wa mata tu fa solo tu tuila siri scan au me uma na fai tolu tau sanga talwai in fail tatu siri scan tolu tau sanga talwai in fa tu wail tatu o kesene fa le ton lona winga te lere ngā luenga taun whaitar soi fu manoloina. E o voila le o kanga o tātou baila au. Te le. Au lo o ave pēa le whaalangolau manga ma le whātuatuanga le whionga le minsta. E tau ave le ngā luenga ina ia vavena fo ia umam tā upu mai. E le tasis whaifitau le soi fu manoloina.
o lo fa solo tau mangal temini a me o mane i lo se meta pena se tau sanga po se dua tau sanga po se lima tau sanga stasi o me sa tau ta pena mel todos fu fatus wa sanga taluai tatou te maua o mai fesota inga o e oka e vai la au o e o mai fa pi masini ma e file maintenance follow up ma fa nga solo trainings me o ma va pena e o soi fu mano lo ino priority na tatou whainga malo peita taunu mai tatou whainga malo le fato a iwa vai aso ia ele alo se ato la au e nau pea ma tau mwhai o lal me o i ele malo si temine fa lea tulanga umaia tatou to sa moa i oe sa au mata fo le tau mwhainga alo mwhana o le tunu whaftai le tua al mea lava lea e tatou te ala langa pea ia olono o whai le fatu mea e leise tupe lo ta alo ta maiti mai le lato wanganga ma le lofa i le tunu a mea umai le lei mo le lumana o umana fata atia la fu o le malo o na o i lato e au taunu unga pine aulo ia ma pine tau alo ia na mawhai fo ila ia na whapena e tele le nau e maina i tama i nisi e whaise whaea mea uma whapena e a tau te tala noa le tino tupe te lo fo le liki ia la fo i tau feula la tupe o le tato iuni le fo i tau feula ia ai ei lava tel tonu le umal fa ya soleli mai ai fa pe tu langa pe na yel tato tai to fitu volen champagne le langi sevens yeah why not tonu ei se temin tato to no vole fa man yanga mola to ai mo moli le nga fa tai e alo fa na wala tunu ta alo fa tai to Samoa fa tai fo ile tato lakpiuni tarsia ia tatou saufaga le tatou World Cup leo te tasi taaloga alau malo taaloga i lua ole ripotile ole tino ole forensic audit la fio ole wa mona sa no ina le la fio mana sa fa to mona sila le report ma ole ripotile na tu ina mai fa e o yaini ba e ka no ile fatino no atina e ile sa fatino ba ina fa ile HRPP ma ole pe ole mafua amande alia e le tino na sila ia na tofu i tola ai pe na tatia mai na se io mai ia le fai na malo ole sila le ia le tula made le forensic audit ya tautala mal falo alo o le finangalo fo ile ufa lia le fo isabe mataita ile malo e o te taufi olona le finangalo ai le mawhaina muli ta i eilo ulangona ma le whainga malo le utaunu mai e muli se finanga lo Sawhapito a whaila o lea la mena le whaiela tau tala tustusiana le lipoti ai le io ese o le wala fo mai i a te au ma le whainga malo fau e tau a vea le tali e o le la matou wanga i whail matou tali ma o le matou tali e wha vai lungo matou suenga i le matou tali tanunga o le ta o tonga tonu le lipoti ai le mfaina sauno mai Sawhapito e leise meo iei ai le ini wha maungo se la tau talana na whai winga lipoti I wish e la tau te whai al whai ungo lipoti ai mātou te lei tau nu mai ton a me la wha atali atua ia mātou se mātou mai whai al whai unga alanga leo mātou tau mai lipoti e ta tau lana whai le mātou whai unga lipoti our own opinion male decision ile matou mai tau o le o avei limo le minister lo ia o le tanga luengo so tusi o lana na mau lata mai ia te o la ufa bunga na fai to ia nga ile le ta pena mai la le mesa o le te sa no mai e na mai lo le lunga le li ka pena tan fai se ton au fina ngalo la vai usa no e Sawhapito ia o tel tonu mai maue pena fa pe ma fain fa pe pasa no ngana tu udungo lipoti mtala no ela to lipoti ai len faina ma to muri tai il sa no ngale na o le fa pe le se me tasio ye ya le ma to tele o ai ma to tele ila liwina foi le anga volna le soruru fon
Ia se tau nu belanga le sem tau pole titi o tele taimi le la fata usanga o sangole ngi forensic audit tele tatu tupe na luai mal tele taimi fa luai ale la wa matana ngina mai le se me ia ke muso e fa tu se tala langa ele fa unga le o su enga le la liu ele ta pena ngal ka peneta mo le lau liwina o lea ni poti tu ina mai Fatino foi na se ore timole polo che ti le fangai no ni pol fatino mo polo che ti na tana tu pe yo mo na fatino polo che ti ka sa fa tu pe ala fatino lana fai lo kita le malo a voeta pena le o kita lima su tasi tu malo lima su kasi o kika mtalo tupe. Every report is audit. Ana fao i tono tanga luenga o tinam te mai tai. Ai ono tato polo keti fo. E taun tato matai tu le lei. E ta tauna yele annual report alem tanga luenga o tinam te mai tai. I tu langa o le tato polo keti miliona. E taun ta atia le lei ai i leanga tono tau. Moi na voi. A tau te awa o mai eini me le lei. Mani mena fale tono. Mani mena la pele vai mai tele a fetuna inga. Paua leo ngai na sa el fa nga maro ni to mai luafe tina utonu mai le luafe lu sutasi ol fa solo ina ia alu leo ta fero aleta penal tu la fon ole foi ta penal le vai lua ino limtanga lu ngo tina mata mai tai mal developing al tato district development project ina ia manino le tu langa le ele se tu pele titi la wa sign mol no fo inga nei 2 miliona ile tausanga se furu miliona le 5 tausanga 5 se lau miliona ile 5 tausanga ele stupele titila a ta tauna fata tia le lei fainga vai o me le lenta to o ina fai o ani me vale ton awol faia le wa matra melo te telefono langa ile te taunto e sa fai te telefono le fa maoni le tau ai fuala i tonu unga i o susu engale la mai nei alo lofa le tu malo me uma malo ia sa o le fainga blokiti então no la ia tonu unga le na ala ei mau e moli meu pa nga solo me tembo palo to fa nga sia que vão vai e taulan susu na hotel tonu la ili mole on tanga luenga i susu ngana Fianga le regional airport sa ino flu ono le sa ino po i sa no amani sta o tupe le voy a entender o le pausia o le regional airport o no mani le foi statu like mine foi sabe tata ya mani sta mani na baita e se da ne fa na o ta te se la polia e aina i mea fau te loa add on i lungo al forensic audit. O le mea mwhaino tau tino atu le temin nei o le awala lea na whai le Cross Island Road. Se i tau nuul fono le soluru na fsiringia le tūlanga le nsau no i elmins tau tupe i tūlanga pe o yeise mea na e tau ena fsiringia i le regional airport. A se i whalau tele pe a whapea e fono ka peneta ma o ta pa almet o mano whautuaina le suipane mia o ielmtanga luengo ngaluenga. Whai po la le taunu ungole su miliona le na mai 4 kilomita. E le te tauna tato o ufi le in ta upulea al mela vale na ungani e tua e tautua na le whiriwhiringa o kon kalate. Ia lava tato intinia ma tato supervision e o e vaairinga luenga ia ope o toto sisila e. Ao lau vaai e o mai mautu pe tele. E leo se fōlinga le lao se 4 miliona i tūlanga o te tele mo le taunu unga. O le whamoe moe ina i tātia mai se awala tātou te fia whainga malanga o mai. Tūlanga lo ke se ni lau whiu o leo te mana tua e sele whale o ke se ni leo whale tonu temine. A le vai taimi fo i le joga. Sa iai le oxygen plants fo.
sa te tana au tu lai mai i le fio mai ai o no i tanga no si i o tanga mai pare mai le le va tu foi tau sanga le ante te le foi sa fa la wi lo ai foi le i truck o le oxygen lava o lo no winga wane o fa le tonu uma ia o no fa le oxygen le sa te tana te mi le truck o le fa pe sa fa boe mo sa mai ia ale le fa pe tu i so an ele ngata lan fa i o ke sene ai pensa to e fausia fo i peta to e fa le oxygen plant le sa ia o no le te mana tu sa o awai o mai le tana no fa le male sa no nga le fo sa tu mai mani fo pe yo backup ia o le fa le oxygen le ale o mai tau atu pe o fo linga mai o fa le tonu ma o ke sene ia ia te ni fo ale ava i motu o fia mai ni tu mai yo ke se o te ripoti atu ua taun uma plan se lua no o mai ni e te ultala le minsta so fu maloro ina mala na fenga luenga umsai i te le i runga luenga wan opsi sili fa fen fa pi o ina fa pi ina fa ini trainings o was the monitoring o kaka supervision ai sa ultala i la tole no mai ele iai ni to le ni le sa fatino a le lua va son solto malo fa pi msini to er bloquetti fa per at least 6 months e no folta na te fa pi bloquetti ma train mai la to ta o ver bloquetti o fa fita o le na le ta e o vola tato si scanner same thing ana mai al company fa pi le me lua va yaso o a masini e technical fatinonga operation ma le whaawonga o le tulang. Whawhitaulina, le sa mato tarano o mai ana nei pola le ua lai mawhaina ato e whaatau se masini e soi fo malo loina. Au mai matangata i tausanga o mai ne to lengi tato tangata mawhainga luenga i malato. E operate machine. Au fionga i tulanga ni lo ke sene ma CD scan. Mai le teimo le malo tausi. Al whaatau sana tanua. Ele ia dia di mai tulanga whale tonu tulanga. E de leva o tau whale. E tau ave whainga malo. Aia dia di mai whale tonu. Ale asa tausi le sila ia e vise leo fionga de te malo. Se sa ili po e si o whale a ngā masini po le whapea. Ia tau tala mal whaalo alo. Ai whale al matenga. O le apopo inga le whai atu le temini. I le tasi fo le whain tupu mali mei ta ia fitere le fianga. Le fo le tupu mo le maule na mai meu pe whawhal pawa. Pe whawhal pawa koe kia kurole o ki senge wa whare kong. Ia e tarusia. E reo le mea na le lifa i el masa salonga le alu. O mea ale atunu, o a seta ale atunu. Ai mesi, or soi fo malo loina e leta, tauna iei se mawhau fau sesi. E wha aleanga se masini, ona se whainga malo. Ai wa ai le lau tele o le mele ne e mawai, o ki sene ona soi fo malo loina o tangata. Mai o lo matai tu, e le o lai titir matai tu ina le mele, langa i wha ale matenga le tu, langa le na, e ila tau e whaatino i mea pe o le afi le na tupu mai savai. Wa kongi er ka ngaka le ua mea i kongo le afi, but it's a brand new engine. E le la titi. O le ale me la alu ele nei afi fau ato toa. Su e akua ka pē cameras. Ai poloka e mau mai fasi o mei kongo lefi. O whaafi tau le ono tupu i lau yonga plauli. Ai tauntato tilo le awala e awaini tūla i meini ma fau faunga wape neo ni tangata. Nā tau te whaaleanga me tō tino le malo. Ilo au le sa singa senga ele fisida tua se si po wa mai lo au le sa fe to fite po mai po te fa fuina ia lo manua ia matula nga fa pena ta tai mor si fiele tunu o le lu vai o vai ko foi o sa ngongi siro ko au fa sera lo wa kipiro vai o le a ko nga yo vai lua Lua lima lua vai, le fōko si sila mai lo usau vai atu. Ia, vi ele atua. A le whatonunga lava, e no ustail fō mai. Whatoau la ngona ati ngā ina wa umal palota. O ina no usau vai mali e fōro le ala mo vapeifo. Ia, wa tau lona, pai se malo longo tino fō i elo se masini. Ai, wa tau lau al whamoe moe wa maua, ia, tau sinionga sa whai fō i le whiriwhiringa le tunu. Ai, wa manuia.
Na fa mai fo mai o te fai te o mo le si ono masina. E o fa tu vai. Sirilo walu ki ngofo I lalo I Samoa ma. Mo kau ave o ki kongolo fisa. E la mano lo si sui par mi ko ro fa kingo manga luenga. Ya o kau la ko nge. E o fai te tenga. Ai le se meta sin fale tonu. O to tonga uma no wo lo fai la CT scan. Fai la MRI a mai uma li poti fo mai o to tonga uma ele ai se meta si fale tonu. Se vana nga ya tu lo lava lo vai o le wa umi no usavali mo tu umi taimi o fainga fi firinga le tu o inale na mafuai ai wa uma na faia e tong fitinga fo mai ya to fo ilo malosi pa mo na lo fioma tu ranga ta to ba le de sa o le la ko ka ba le le mai te mo singa update ko ya wa uma na faile tautinonga le tu o le atu faita to ba le o le taimi vole na uia I New Zealand ea no ifo o maita ma whanau uma Samoa I sa kapeteni New Zealand ma tofono I New Zealand e ti laulala a la mapuni o Ryan le le atali o e malto o telo lau pailati lai whaingaluanga uma all over the world e to whala ma e ti laulala le ia pailati le New Zealand ifo le matala noa o fatu o tou ai vea valele o mai fautua mai po l'alto ina valele mai kako valele au ngi ko pong salma lo e faise ton ele la wai o lima uma le lato fautuanga e mala utar sanga I ko fo mai sa mo mai ko ave kako valele o mana lato mai li potitus tu sia o la upasia le minister male porta le tato sa mo e ways e tapena tato valele e leila loi fo le lua tatu vale e lua le wa matai tatu tapenanga o le famo moe ia tatala le abanoa apia Auckland Wellington Christchurch apia Melbourne Sydney Brisbane ma le apia Honolulu LA tatu tapenanga na le ufai le vauto fa fonga tu va ta metanga tu mana melata lima se laule mo le shareholding le vale tau no mai nel to tele tangata ua fia a wai uma tangata le shareholding mo tatou famoi moi yes le la fa solo ta penang a tatou tele to e opo ngisa o le fautuanga na mai e ri pailate nei le tu inga va le fitaui ma le taimi nei tau ngo fia na vai tau ngo fia le ai pensini ia malato o lato wai e fa foia ia al to tele na tama fa na ole sunu o tape o malalangi ato no le inta to valele ai ma fain tato to faia asa tato I mala matang sau le pili sau le losi sau le toa sau le manu Samoa vale le umanan tato ia vai tem ana o paula va ka ko la fuanga kai vale asa kaunga run fa pisinisi o to vale tem ni o to asa lo ko le New Zealand ma le Pacifica I ka ko before the end of next year o le taket le na before the end of next year. Eu te fe leita to vale le la po. Ale fa le ka ko malai ki fo le oi. Le malanga tu twila. Al fa mo na al fa mo mana mi ai le lango fa tasi le tu no le langi ato tala le vano. O ye fi shareholder le o fa et amata tau lima se lau tala pe ava pe te fina ngaloi. Au ta pena. O sa uma di poti tolu fa lima matofono no fai I New Zealand. Malato o yelta le to mai fa pito sai vol company vale no ifo lai sene lai fele le New Zealand e o mai so soani ile pater de nonga po ferme pito sirin le fai lo fiona o ye per vale le lo filma le to maua o ese tal samar quantas na te fia fa ngani tato lu foi le ba tato ma kila le malanga mai na o le New Zealand e balanga mai e guile se fainga paanga ma tatou Samoa e wis o ese o fa pe ia ono le fa tau sa te le o lopo e ni tar sanga o mai se ti tiro po le tulanga ye o tatou tapena tatou mo tatou o te lo le tatou lai sene ma me ai o tatou tapena le tatou ready le fa tatou ready te mo sa tele I tarafu sa tau tongi e o mana fa fo mai tato vale laiti e lua le o tonu lo te mitonu nei o tau tato to e asi fono ka peneta ma fsile le minista o vale le pe intar sanga va pena o mai Fionga
ofisili whamalo leo no mea sa mi putia foi. Ini tu langa leo no si ina singa singa. Ia sa whaktupe foi e sio ai. Ngai ai me sini si foi. Ola ofisili na no fia. O ie se whamui mo e Toby University. Atu se ni nila tongi kantupe ai e sio e ni mai o ai. Ngai na no si ina masas. Ia, o tūlanga sa o lava ia. O le teimi na o wa afia i le ngasi. E tapa me le malo i le seleni. Ia, e leila se si mea o te tapa ia uia o no tofinga wa. O me lava o te entitled ia i lo tofinga whata i te i le malo. E re whapefo i rea venista i tai mo sa ape. Ia ono o tupu mele whare lave le o iesta to tupe. Ia lena laina tau mwhaisi o whanau masio. A inga atu ai ave le whamoe moe. A lau whaafsiri, ia o mea lava ua tūsia lapa. O le na utaru noa o a umala u whanau e tongi, e la tongi e la u whanau. E le se whamoe moe o te toe tāpale malo mo se reimbursement. O lava lea, a tonu e whaifo im whaata i te inga le atu e mai misi sta i te ila tunu. Ia tongi e lon pāse se luai. I taimi o whawhita auli. Ai a sawa o whekau markaimo le i kupe, ia why not? E langa o whetau i lau taimi, e sawa no money, there's no money. E nā rei lono wapa uia i siau whanau ma siau ainga tongi lau pāsese. Ia la e tongi, e re whapea o se mea e se sakanga kupe. Manu volpa i atu company vale, leo nei pa anga foi o levan whainga luenga, ia malato wala lofa mai. Ke u kupus whaula vea keo, ngi e ren whainga api. Ona ia inisio tatou service providers wa afia pe yo me fala ko ngani ali se na ufio na ini mato report sa pati no vai escuta ia wa sauna mai foi ia le management ali sense tu masi na fale tonu ia ele na te tonu la fanga me o vai ngani ali se pe yo fa maru inclusive education na na ia e ia fia na tu ma mo Leo lo o mai I le fia malama ia e me se fo yo le lotu tamu whai na ufio. O lea lau sauna mai fitu masina whane tonu. O na wapa unu ia ni tupe maua I masa liona rato ngano. Sa tapa ko ina se fina ngano mai le ofisi silio ni tangan mai na wao. Sauna ngai au. O le tana whatau o tupe lewe e te neuro pasi e te ne. E le ai se tupe whamatu o le vaenga le se nise. Ole se budget support ole sauna ngani ai au fa mo le no mana le pau la va ia organizations na fai ona fa ma oti atu la to se ni fa mo tu ma va ngani ole au sign language ole va ngani ai ko pa ia me fa la ko to na to ma mo ko ma ti ai le o afia la ia va ngani se ka mo Semta ko o le te ai noi ato a sali mai no fioma e o sa ngai au o lo ta pena le la to te to cabinet e tu mai no cabinet mo se talo sa pe ma fai ona la to fa ngai na se si va le si ngai mai no la to packet e ia va tu se so ani po si vai na le se ka no tauna to ato pe yo ole tapena ngala baia mo so soani ya onga vape tapena mai al mtanga luenga o ai au foi la sa tauna tapena mele mo budget le na o la recommendation e me la to ol menna titilo il chashim passe cabinet a papela le tapena ngamai ia na to fa sa o mai o la tapena mele pepa mal menna te un fight e po la vale o to atai nei ta to ainga mfana o le afia a ol meta ua e lau tala la tu tai tol se lau pensione sauna e la ko umale mana onga tu mau mena afia tu mau ya o misia kul piria onga e la ve kul nga ko se lau so songi molato but now sa ole sauna nga au a fai na misi na original budget fai mai ir pepa to mercapeneta po afia nga olmele e taua ale lau matai tu le leile me tau na fai tapena mel pepa pi ka tu merka penete se so son
e whaiga. Wala ofisini la. Ofisini nga ia tu I oi. Ia tu no fu isa esi nga senga se atu ia. O le fo ina mai tau ina sa. O le ava no ai te whaino ia tu ai ta I la fo ina lo. A misio le fio mai ia wa wasa manea. Pele ia fea I le lua whaino inga o fio nga ia le matako fo le visa mo nei tatu tanati. Pamumon. Ia, ana e tau tiri fia le taurumanga o whiwa e wāwā atu wasa mal pārmi o New Zealand o le mwhai alfi whielo I mai. E nā leina whātau nu unmato whielo inga telem taupu. Ine mā wāla vai e mā wasa. O no ia o le minister o whai whafo o New Zealand. Sa a fia, telem taupu na a fia le mātara noanga. O mtaupu tau le sikisengi le na talia e le ni benefiti. Sa o voi ai. Sa o ia lau tautalanga le mele ia tātou I nei. I whaing tā telen tātou wheo I pātupu wharabelawe. Waso ia a apalai le lisa e maua I tinawe maunu tōtua le visa. Sa I voi tātou visa o multiple entry. E te aru whaafia le tausanga. E le tasir masine te nofu I New Zealand. Peitai. O le ai umana meta lo marko viti. Ua matua whainga tāmana o tau tino lava ia wawasa. O ora matai sa moe te malama le mele o te whatuai. A tupur wharablawe ine, eo mai matai o le ainga mai sa moe whai. O isi maliu o tatanu maliu. Ai le I maua se visa. Eo mai le so ua matua whainga tāla. E ma la sa tilo le tūlanga, ai fu isa in whaatal noanga mua. Ea ma nisi o taitai mo le tunu. E popole al tūlanga le o le lei on tangata I le tunu e whaatanga I ngā mele o visas. O le taimina I New Zealand, e lela loi fortolu afe overstay ala I. O le matau putu ngā le nā lai I New Zealand. O le to'otele o tātou tangata no nofo, whaasori tūlafono. O le lau apalai e kungi ka kongi whamaongi o I whalawe lave mamea. Aolo tūtū mai le lave le nai lunga. E le mawhain song whakanga ka kouranga le ko kera ka ko population. E longa tolu tātou I atunu ua lai le tūlafono overstay e New Zealand. Ea, o tau nua tu foi lai, a la ua saini le petitiona ana afa. No tu lai e lango le tūlanga lau tele. Langa e o ngā ia tātou na taupu. Ana mawaila na petlata lima surua whea na saini na maua. No fautu aina voi le atunu e lango. O no tūlanga le tauna lango e whawhengo fia I mo tātou. Ai no whamamala mai a wawasa. Ai eile sila sanga I sili atu. O le vao le malo Samoa, ma le vao le malo New Zealand. E tera no ai de level o whata I tai le malo. O nala na o iele matala noanga ma le pandemia New Zealand. Tele foi mata upu sa matala no ina. Ai ua pupu le taimi eile me malanga ile li. Ia wei sao no mai. Awala to saula au li tau sangfo. Ale la urwa tu Samoa. E la usa uni le lei le tapenanga mo le felo inga muli mal pandemia New Zealand. E tala no al tato treaty of friendship. Ya. Ua ono sumo tupu tau sanga ile o iei lava se taatianga tau taatiai. Whianga inga whamao malo ma New Zealand. A leo wa tele ane lava mata upu watu tupu. Leo tele malisi tiseni, saule visa, paulia le vaa, ya tato RSE, ai wa taun tato tapena. No fatu le, iso foi mai Samoa, tauna fono le ka peneta. Faile fina ngalo Samoa ma le malo, e tala noa aire treaty of friendship. Ona fata atia leo se ala fo me le popole mai. Ine me ane wa tatala le visa. Ai alua kurfiku wa feka o akwale ropo feo ye. And we also have an application to do at the town tato tautino in New Zealand. Va fena alu tanga te free visa ato e fo I mai pe umana na lua tolu masila. O tu umana le popo e fo I New Zealand I mo tato. Al malo ai New Zealand lau vai. O lo tatala le avanoa mo tato I so se matau. Pawal mea o tato tarsang. Or saunonga na palmian fa meta. All you do is to ask. Ya, elang ole fa to atau no mai fainga malo. Te mana voi la le to tera no per tera no fo le fa sam no man fa upu uma. Sa fa li poti tera no ai to ina fontanga ia mo rumanai. E tau na avelo ia tato tarsanga a written proposal. Ina ia turi lo ai tasi lua tolu fa lima tau se fu.
ina ia ua nei tua whaapo e vanga na umana umatua na taranoa umala ia. Te tauna follow up, e te tauna ile round, e tau fwoi na ina me whapeo tau sanga uma, tauna whai follow up. Ta whai oina e tauna whai le tato hai komsina, e ma tato konsula lai Samoa, e ma tulanga uma whapea na, al whamoe moe o le tato visa, yes. We all agree e tauna whatulanga se me whaingo whirwhia inga tangata. O si tanga rewa i ne o le whamunianga o le tensione pita mātua. Tau se lau mo i nātou ono suli me tau sanga o le aloi whitu sikuru. Lima se lau mo maua i le masina. A le mata watu i le whamunianga rewa maua ne i le taro le tupe le pasina. Le launga tasia uma i le toru se lau. Ma le whamoe moe. E whato a whatino si tangana mo le au whitu sikuru anga i le taro le tupe fok. Ia, o le whaamoemoenga nā ua umana tau tino le tunu. Ono su 5 tōru se lau. Whitu sifulu 5 se lau. Ia, e meri whautuanga le mtanga luenga o tupe ino whatara noa le tātou paketi. A mata whaatino le 3 se lau lang tasi e tangata uma. Mai le 2 se lau tā la i le 3 se lau. Tātou paketi lo lua fe lufu rono lufu fitu. Ia, se e lore iluma le tai 5 se lau o le al tangata pensiona. Al whautuanga la le tangaro mo tupe na malo. Le o mapu e una le patinoina le 5 se lau lea mo fitu. Iyo e. Po le ala tau rumango le wa umana tau tino le wa mata. A e tātou te fual na ngawhatia le teimine le valu masina leu wana le valu masina leu tātou waluai. E voi sa pisa o mai le ato le 2 miliona le entau 2 miliona momo. Le valu masina le tātou waluai. E le mawhaina abatu le 2 miliona e le ator su 2 masina o le term o le tato tausanga. O ina pui la sa titilo. Ilang o tatou e amana ia whautuanga i la tō loro kea kupe. E whamele lau amata. Tatou amata le toru se lau. Ia ma le whamoe moe le si paketi le so nei e whasolo le 5 se lau tā la mo le fitu su tausanga i lunga. Lau whio atu nanga le whon whaarai. Se ilonga la ka mo te kono fato ata tana. Ia me se fo yo o la mo la tau e whainga lunga. Awa na no ui se na tai ui le tau fi. E tue to tongi mai tau ni sa whamani lo wai. E mo kuri to tongi na whamani. Mantua o tau o le fato atato o le o onga o le fisuia ingo whainga malo. Ma le taimi wa mai le sirima tausanga ma le taimi le sirima tausanga o te leo whainga whaavai le to ilo ilo wa si i leo whainga luenga le malo ma le to tolu i to 5 i tono whona whaavai si i whal whainu mela sui a we komiti i nu ulaiti ma nu te tele o le no nofo ale i a nu ulaiti le sufa sui ala wa si i sui o nu te tele se furu lunga ai se ai le tei lava tu fale na ia fatino ngalbenga fainga fa vai la ia fata til te mini u fa popole sto do to no committee fon va vai o e matanga te vai tupe e matanga te vai polo ke ti matata so son o mena na o mai tato fata usanga le na lumana ia o tona o mea ina ia mafai ona fa popole malo si anga mar capability mar capacity tato fon va vai ia male si mea o tulanga ia o onga e te tau ona i le taimi tau e o mai e komiti fono wha mai o lal me whatanga o lal me le whatanga e vola whetu nai pia o tau e fwoi nai me le spepa le a le mtanga luenga e whetu na i eile i le whaturanga na o mea lena whaasolo e pia no whai atu leta pena me le au vivi ato o mtanga luenga fau e ese ai lava le poroketi mo le atina e tu malo ese mtanga luenga o tina i le tu e whangi o inga mtanga luenga o tina whaingo mtanga luengo a inga. E a fia mai tina whanau tupulanga talavou o tangata A e vai e se lava le tūlanga o le ploketi le 5 se laulanga o te le tele le tūlanga o le tupe whaanganga mo le ploketi le. O lau whesiri mai le tūlanga pe toe pack pay umatangata o le tau te haru transition. O le mele uta pena le teimi nei, po ai le swainga malo e tūlai malumana e le toe motu. Na ala na ta ofi uma le teimi nei, se i lau li liu po e wha whena la le results o mei na whai.
a mai uma fa ma monga umol fata usanga le no mo nei wale le uma me le fa wale fa to umol fa nga malole wa felu suono a uma na tu ta pena le temi nei po ani ya ing o ani me le po no fa tu mo fa yo a foi ni me o fa le ton ftuna just to confirm from mo le lo or transition na le temi nei au ta ifono ai sui ele sui CEO sai ai e man sita ta umol fu fa sai just the ola una mai ta watu ile swinga le na mai o tangata le na apalai mo na le lua va no fo to fai tanga le ngo tupe ma le tangata proketi ela sa o fa longo ti e kwa o mangingo uma pa tera no le soruru semana mala le fa ta ta le mo lo fi ro fa mo ya o tu la ta te pa le si la mo se vai a soma to e be wa ma ta fo yo to fo yo to o le tātou pawa o le lava uncertain le tūlanga o le tātou pawa mantua voi o tau o mea tau telu le temine was a temporary le nā mai ne iafi e whātatu i tā i fulosou e tauntonga whiti il mea tupu tā le mea le na mafua le whawhitau mai tasi le nā mea o mana folo e le sa ave minsta momo e ta tauna whaisusu e ngal mene. Somebody has to be responsible. Ele tau ngō fia le sui e ingo pao e nā mai newa ma le temine lai tau te risi. Aua le anga o makako wa fia lua lai pa o ai langa le anga. Lan mafuanga o le whai. Lan menga le whaingi maintenance. O ai tu wai. Io fo le afi rena o whatu isa vai. O ai nga kongi al mere i ko kongo le afi. Ele tau na tu whapanga e noa. O afi lau tau se poloketi ese le tere na whai. E ta tau na matua vai iri lei po lale ua le ngole whatu au fo i mai. Pili tala no le atu le minsta a whai lau to e se kur mele kai mi e leo se me mautu. O le tatou te anga i to e whare. E to le lei mse longa koe le lei mai kai fianga ka kolo ka ko seto. A le whai whanga i oi lava i eisi a tatou outsource i mei o solars e ma mei whanga sole tau soani mo te mine ai se longa e umare lei e tapenanga o tele Europa o whea i te mine sa ofisili lei minsta ngalwe no inga le au mai a fia na whatau mai le au mai e mai lo whapi ai e se a fia na nisi mai o tele o maua e tau tersa o tupe o tele o maua po where lei te stili te mine nei i o le vai aso tato fatal tenonga wale o tu tato fatal tenonga every Friday sa fai aso ru uma se uma kapenet au mana ia swinga le wai uma la suru stofi as falele fato a file tato atal nong se io la so falele so su ea ena batu le stari manino no yo ma fa mo ni na fa e ye le tato ba fo le sa fo le go wa ma tau langa e au mai whawhenga luenga lalo whala kutonga wa Samoa. Mō le vale o mi whanua sa lolonga. I on wa awhoerea le sa whanua e fwoi atunga lunga o le teita i ranga whautuwhai. E whanpea le sa ngale mule wa ale o i te awhen wa i vale o sa vai ma poni. I e tau no mai o tato whainga malo. I o le ase fina ngalo pe o lawan au mai le wa ale. Wa e pe le masina fōle fōfua e tau o mai le wa. Ya, fatu au manino le mta upul na pa o le solulu. Au tele i maua le pa wale mea na o whaalongo iai o o whaipea le vairi linga o saunga le mu. I le tūlanga e langa e le tauna na tātou o mate o le vainu e le stamai vainu tātou vainu. Whai asi so wā o le vāo apolima ma savai. A se i o tali atu le mta upul na pa o le so rele. Tu mai fam tau pu se o siri le fionga le minista te wa te le va vetu sa tali a o te ri mau po la tu lango ye ia o le anga kala ko ala vango la ngo mau ko fai ki o ya na nai ma va nga ta fiofi o to u lea ia e fa penal tato ngalwenga e tato te fe va ilia I lava ma tato tranoa fa so ai tu langa sirin ta fe nga I mole fa malmala mai no la tom ta fa yoi pe la vala so au tanga vai am la u fiona te mai te presidente no to vala au toia o te sau tato fatal tan no na o walta ita I vang fa no mai
ona o te whaalolongia ma ualo ia le pasenga o tustala. Ia ai pe o tūlanga na o la po isau tō mai tau le soi lau whaaiunga ua whai. Ia o tele manao e a vea le whaale tonu e tasi a fia o mai o tau. Ei lava le tātou telenoa malamalama mto o mai tātou fisiri whai telenoa. O se na tele a mana ia lo vai vai mana le whaaloalo tūlanga leo usau whai il teik le malo. Ia tau whai na whai se tūlanga tāle whenga iai. Ai le vao ia ilo tō pa ia malo tō mamalu o leo tātou mafuta tala le banoa. Tātou whiro i vo i nei tāo le whae le aswari le asau nei. Ia matali atu aini si tau fisiri o le mwhai ona o tali atu o no lefta o taunu mai. Ai mori le ngang whaatai tele. Ia male malo le tātou au tūstala. Ia mi se foi tūlanga o le lau tō mtawha ioi te vise whaasala lau le tātou tunu. I le ta ia foi whale le fio atu o le fionga le whaolulunga le tanga alwenga i Anfili. Me se foi le fionga le tamataua ana i ananai ma le ofisa. Ia. O lo tau mwhai pēr tau te amana i ar tātou press. O a foi ni mta upu, ia tau tau fiofi mai se release mo atu na nai fita release o tau. Ia pe o tūlanga lava le vata puia ma le va nonofu. Ia le manua e va veoso. Ia ma le manua e va veoso. Ia o tūlanga na o lo iei lau tau ngā luenga ai mori le nganga whaaftaitere lau tau a fio mai. Tala mai ao, tāpua inga si o tātou atunu ule nei foi vai ngole aso. Ia la se upu a tau la ulu, ia whaafo i mai. Hau mamuenga matulanga o le mori atu le whaaftaitele o mowoni ni a vanoa. Tau a tātou te whelo i ai mawhasiri wha. E tātou talo i le atua e whaai nisi aso stele. Wha o tuaini nei pol kalame alo ia. Ia o le taimi ma le teitai o le malo. Wha mamla mai tāpu umolo o fia wha manino. Wha malama mo si o tātou atunu. Al nei tula, wha soifo ia manuia malo longo le fiafi. Tō wha soifo.